Үтө күнінен. Ағастық бері бітігер сыл ұстата төкіттер туғынан бұл қоғаған саналақ жон қайдақ кехіне албыннан тоқ схеманы туғаналарын бейге полиция өлігеттерін күтті сәретерді әлбақты кәпсетен тұрады. Олар әрі сыл ұстата бейге бұл манны қоғаған түбелтаға түбестім, батшы еске ұянным ден бірді кей кәлбетаға. Бұйылғы сезомыт сағаланын еннене бері біт редакциятығар маннык түген болла ден, мияқы көміліхін кәпсеқпін бағарабын ден герой кәлі. Онын бүгін ол тұғынан ағастық кәпсетебет тұскудығар туғанын. Ол жіппін білейнеребен Туяра Петрова. Туяра қайдақ төкіттерге түбестен ән историян қассыллаққа қаған сағаламыдай онына қайдақ. Дұрабылырын көрөтчілер онна барларгар херетие текпін барабын, то что меха маннык түген болла ден күхүрбө сылга. Хүрбө сылга болан до сих пор бол хаджарын херетер кынабын. Потому что бихитне мин тоқпын райбын вообще билелер, то что биле диагноза рахатнах ден онна биле сүра пароктах, онна сложный диагноз тахтен. Он на баратыгар мен биле көмө катчы көрдөчүмүн. Постоянно ekt.ru онна кас бар организация баратыгар катчы көрдөмүн билелер уже бары. Онна онон төһөннөн же жоннор меген биленнер токтабыттыр. Снилспын, паспорбын, данныйбын баратын мен берен хастык беретчимин. Он тукай мити меха туганнык тагыста дер кынабын. Онны мен сотовый бынылан жоннор бир кейекелен тоқтан кәсбіті. Барытын көрін тоқтан под себя настройдан кәсбіті. Онны ол кәнеттен етемеғі вообще барытыгар ете мен акаумын барытын үтерен вообще күйен қандады келбәқ жібітім. Онтан hem bir ете акаумырт қаддары керен мен қаябытым. Под меня настраивайся хрджен ден каябыт былағы текеге. Или кастаки было сообщество, он на маннык поднастраивайся под нас ден курдук тухтам кайылар онна подчиняйся нам или мы беги энбле жоңорда каннада хавоннур көгөн соқ болу деннер билген меген маннык баттан туран маннык даже МТС Билайн мегафон номердеттен каятагмайы постоянно то хатчы хоңроллар ограничивайдан кәсбететлер вообще кыен каннада хавонна баккына даже в полицию кын рейбеккына уже мурбутетлер и барта экстренный биле токкара хавоннатын ден курдук. А это подразумевает биле скорой помощи ин ток курдук тем болады экстренный вызов. А так онна тохтамын наханрыктык баттана жабын билгенгедиле. Потому что даже ограничили меня вот аресты сделали. Мен дегеннен әлбәк баа қатчы есіл бұтым займы, микрозаймы, хетті микрозайманы онына баратыгар безде писала письма. Батча нөмерінен батча суммала қатчы ұлбытым, бұл батча тоғағынан батча сумма. И оны баратын білбеттер онына туғамыттар болла дебелергер. Ол жоннор кемне қабиті болла білбеппін. Ушлый баа жоннор баллар қолы барақанды кәрі жоннор әме тоқтарын хеп. Мен потому что сотовайбын мандық берен тұрардақпын. Келінерге бағалысты көрін бұл манна ден. Ол егінен текеме ме ролы оннабыт лақандық. И онна баратын тоқ бар данныйдыр баратын білелер. Онна уже онан туғанан кынан тоқтарын ха бағаралар. Били уже билбиттер, уже все. Мы про тебя все знаем, баратын уже маннык под нас настроится. Мы как бы руководящие над тобой ден кайылдар. Онна мигин всерьез не воспринимает уже никакая не организация, потому что они кайдара били доверенность оңырбыттырду тохту или нотариальная доверенность оңырбыттырду или я не знаю. Олоха страшный бай тоққа төбеспеппін демін. Қайдақ дальше болабын демін. Уже вынуждена сюда пришла. Из-за этого никак не могу успокоиться до сих пор, не могу себя вот сдерживать даже эмоции свои. Я каждый день прошу, вот я сама верующий человек, прошу, чтобы мне помогли.
Мен оғам дегенен ырахан диагноздақ. Нам надо ехать в Москву, Новосибирск. Нам даже это ограничили из-за того, что мой сын заболел тяжело. И теперь он кое-как выздоравливает. И Оғын қасастағы. оғам хүрбе билдақ. Оғам ырахан 5 операцияны тулы бұта дегенен. Оны меген біле. Кәйтен беректенен бағалылар. Мен орақчонлар күтті тиспетім әлбіқ. Орақчонлар күтті біле оқсыз бұтым әме әлбіқ. Бәймін көміскені хатамын ыраханайдан біле хаңарын кәйбін. Оны жанлар өйден кәсіттер біле. Оны өсі бей куханлық туқтан хүріттім денлік. Бағаран батты атылар, атақасты атылар. Мен дегенен абдобабын. Қаған ұғдава ол бұқыны? Кетінше алты ғылаққа бұл бұтым. Олан түкән барыта әте, меха барыта, ұрқан соғытық боламын. Мен барыты ғарыте ұруқ бәчік ұруятығын. Правительство ил туманга, даже Москва табытым. МВД. И даже там мне не дали мне проход. Они уже договорились уже своими связями, своими этими должностными обязанностями. Они все это мне хотят закрыть рот, чтобы я молчала. Чтобы они мне еще сделали так, что якобы я не в здоровом, ясном уме ден күрдік біле. Опекунство ду тоқты, оңыр жібіттер ду тоқты, оны кебарта через госуслуги оңылыр, инвалидность, там все оформляется. Оны хаябыттер ду тоқты, и поэтому я вынуждена на телевидении келеммен кеп сел ровын баратын. Қайдақ барынан кеп сеқпін барабын. Жонлар телефонғы тон қалырмын, қанны дағыны. Какой-нибудь человек может зайти, он вас растормошить и довести да вообще до больницы может донести его лет. Какие-либо вот эти вот манипуляции с телефоном, это очень опасно, оказывается. Это вот по Первому каналу показывали программу «Манипуляторы» Денбарди, от звонка до звонка. Это точно правда. Я в такую же ситуацию попала. Олеген мен білген вынуждена манна кәлдім кәпсәрімін. А кого я обидела, я прошу прощения. И на самом деле я сама очень добрый, открытый человек. Но очень сильно пострадала от этих людей. И теперь я не могу даже нормально зайти в социальные сети свои, которые я сама создала, вот свои аккаунты. Ол түгенне төнне қара біле телефонмун кеме қара бері хаджыбытым ден. Бәйтігер хөпті бәргінің оран бер бітеден. Ол кемете ән білер кейінду, білбет кейінду. Ол кейі туақтан келбіті. Мен туаққа келбітім шаурмаға, онны біле парфюмерию. Онны керемен атылары келбітім, онны каталогқа нөмербін хүрі бұтым. Оны ол кейі біле Кыргызстантын келбіт дегенен бәйті. Оны мені қаддары біле нөмербін хүріемін кенім яқа хүрбанна бұта. И онна хубаннан біле мен әйеқа көмілі хөкпін барабын әйге туыра тылы жібі кетті бағалысты. Біле туға тылы абы кетін яқа алағатты дебіттірі. Оны мен уже біттім дебітім қаддары біле ол хағана бітчөшін кітті үшөйді қаябатағым. Ол кәнттен текені меха әрі болан, хуруй болан, мен ол ағана ме наға тоқты кіджібітім, раненая вся кіджібітім. Потому что чугас кейім мегеттен бар бұта, атын кейеға бар бұт. Атын кейін тал бұп болға деді, он тұқайма меха удар бол бұт. Потому что это по женской части рахан эбит чуячаға предательство мужа ден, страшное ведь и вот этому человеку я доверилась до такой степени, что все подноготную себе рассказала, все документы отправила ему. Он сказал, что у них мусульманское сообщество Бардивита. А он же сам подразумевается, мусульманин был заради. И это криптовалюта акельдер битмиген.
Все мои данные там в мусульманских каких-то этих сообществах, на платформах социальных сетей там гуляют. Я не знаю, как мне сейчас дальше быть. Ол кеймиген албыннабыт, сотовый Ол бомбардын. кейіні кітті бәйін ұтары көрсәхеджібдің бұл соқты. Сірей-сірейге. Сірейге көрсәхеджібдің. Манна білеген бар қораққа. Білбеппін, Атын солын білеген. атын білебін. Алтамышев Исламжан ден кене. Кене меген біле, отақ чақтыр ден. Албыннабыт біле. Из-за того, что его, может, тоже кто-то обидел или кто-то... Генерал Беннабыт был, отыгрался на мне это. Он ол криптовалютаға кирдаққанаян қатшыланын ден әйген келдер бітеді. Ага, онны келдер бит, онны бәйті жағаят жібіт. Онны мен сотовой бінан барытығар. Микрозайма келдерін тух. Ол кейін келдеттен мен вообще мейген жонлар атағастыр. Бол бұттыр хүгінді. Қаддар әбле, это все это повлияло на меня, в общем, честно говоря. Мне очень трудно сейчас. После этого не хочу вспоминать его даже вообще. Ол сылға ананы чоғынайын микрозаймытан қатшы есіл бұдынды? Да, он тонылан мен микрозаймы кейрен, хетті микрозаймы кейрен. Ол кейл бұдды, әнбейін ол бұдын? Ол кенел бұдды, кенел бұд боллаға декене. Хетті микрозайм деді. Кенем 5 Суматын микрозайм. білағанды? Суматын білет. Кене мейін кітті манны микрозаймнарға кейрен паспорбын манны қаябы боллаға деді. Инне кінан мен вообще білбедетім ол микрозаймалары. Онтон ол кенттен біле прогеннара тоқтары үлді түрдақтары же, аны мен ықсамын. Аға қатшыны дихатан, көрді хатан, аны кенеме меха берескинден там шаурмой, там соками, тортиками обнадеживал. Берем, дем баран. Маленькими частями берер это, бле, кралы. Инне кінан мен қайдақын еқпіні оғывын көрдістім, ұлыққа ден кредит. Оны 135 тыгынча бұппыт кредит. Инвалид оғымынан. Инне кыллаттарамын 5 сылы бұ, 5 тыгынча білген төлі жақ тақпын. Инне кінан мен білген бәйбіт ес бәғылы хаджабыт. Все счета мои закрыты. Я сама никак не могу оплатить. Я миновым көрінул робын. Инне кінан ұйархан меха бәйбір. Үлеләбәппін. Аспытгарда көйін тиімеппіт. Оғын наға ұрбыт. Онна үлелә дегатыр меген. Оны мен көйін үлелер көғым оқ. Мен кенні көрін ұлырабын. Кені қаста дағаны ұлдан түспіті. Кені үраға өрхан болған. После болезни ковида у него сложности сейчас. Но он сейчас выздоравливает. Олар желяқы туаттақыт? Желер арендалан ұлырабыт. Жебіт ол социальное арендное жилье ден. Он только бытыр 2 жыл төлөбөт оған в связи с болезнью сына. И из-за этого мне приходится не оплачивать эту квартиру. Там уже задолженность 300 тысяч. Я кредиты лагатамын, МФЦГ бар был потом. А аккаунты все мои взломаны же. И это все очень сильно повлияло на меня. Я как раненая птица была, чем, блин. Как будто меня оклевали. Туяра онтон бұл әйеға сүбәма болар көмілігір, бағар үбінен де көмілігір туамет чугас жонын ең соқтарда, аймақтарын. Аймақтарым меген күтті хивәспет оқ, атак жоным бар была, жоныр доқпын. Просто көлдеріме о своих проблемах отжалар, и поэтому мне никак не могут помочь. Антон бұл оған жыбытынан қолыбыры ұлған диагнозта қиын жоңға бұл социальный өләхеттерін сығырылалар, онны кейін қылыбатту, қылларду. Оттоннука мен обращайся к жыбытым кетігінші 15 ұллаға. Келен көрәтші мен аяқ біреме қандыры ағаңы бардақпына ол үшуей болатшы.
Оттон билген хоох, энник то каябакка жабын билген еді. Оттон как-то Онтон ити микрозаймын опса ехе чоғына қас болла. Онна госуслугағын ити әме алжапыттар ден әттен бейеға. Ол онын әме қолура атын бағыннартан әме қатшы есіліқтарын хөпті. Оны қолура қайда қамит ән заявление хұрияңын, бұл акаумын оларытын ден оны қылыватты. Кылыват. Они, Тоғы қылыват әбеті? потому что, плохо прописка моя колет всем глаза, что ли, это же недвижимость, и как-то они обо всем узнали, все подробно, и слежка, тотальная слежка идет на протяжении, вот круглосуточная, можно сказать. Онайын қайдақ білағаны қолыры бұл мейін кетейі жалар ден. Қайдақ арабәйлерін білдерелер, дуя бітер қайдағай. Биллер, потому что когда я звоню своим родным, и начинается там блокировка, тоже у вас денег нету, то это не звони никуда, и им тоже препятствует звон. Это тоже очень сильно влияет. Білген қантан әмет бұл әйеға тастан үп керер дұғуқту. Пособие ду, тоқту. Пособие кирбет. Получаем только пенсию сына. Оған оча пособиетнан, инвалиднан робот. Онна кайын қаттан да қатчы олар көқуық меха. Онтан туяра бұстақ кәмге қолыбыра бұл илигер орылық уынан берер үліға үлелек қын сөпәбейт рынақтар гоннук тәрілтелер балалар де қолыбыра картаға ұппаққары қатчынан ақсан күнінен қолыбыра оннук үлелән көрі қын сөпәбейт. Онтан ете госуслугаған алжаппыттарығар мен санық бар полиция делігар көмілі өқтірін сөпәті. Тоғыннук хатаммадай. Потому что полицияларга минеме хастада обращайся к мытым хүрбөй сыллахтан. Он неконан мне хабарта отказ келетурарета. Нет состава преступления, нету доказательств того этих преступлений. Ваши аккаунты все в нормальном состоянии ден кайылар это. Аны қолыбыра ете кейін атын ейнен білеребіккен, қанын өлелей сылжыбытын білеребіккен, қантан хылжарын білеребіккен. Очотугар маны көджөн көрөктөрүн сөпти. Чакчы бу кени кухаган эн тускар кухан жайларын орбут тухукту ден билектерин хөпти. Бухарыктарын хөп. Кени атыгар зайвылыня урюккун колобура мен сүбелейбин. Онну сурьяликкинде билеген. Туга сатамматы. Суруй бутум. Ону суруй буппар кенлер биле энбен бербиккен кинеха. Расписка батаган. Это расписка, это документ очень юридическую силу имеет ден хайыларами. Он прокуратуру ходила, и он сожитель ден кәсвитетлер меха. Эти кейникатта сожитель ден. Но я сожительство не делала, просто близкие отношения были, как мужчина и женщина. Но я это сделала ошибку, чтобы отомстить своему мужу, бывшему. Хотела я тоже поставить себя в таком положении, чтобы он тоже позлился, и оно некогда мстить, оказывается, совсем совершенно нельзя. Тем более я православный человек, он любую провинность, любое сказанное слово, потом я прошу прощения. А так я вот как колючая роза, кто меня уколет, я могу высказать, кто меня плохо скажет, я тоже могу высказать. И слова тоже определенные сказать могу. Но потом сожалею об этих словах. Антон, это тоже жизнь-то одна же, единственная. У него же операция требуется, пересадка сердца 9 в будущем. Диагноз. Диагностах түрәбит. Пароктахта. Тоқтен диагностах. Диагноза ырхан дебиттер дегенен. Вообще таким с диагнозом не живут дебит, а выживают ден. Потому что операцияны ырханнык тулыр жоннор эме баллар. Акини эме ырхан тухтары тухтабыт. Биллага дейти каждый раз эти поездки, они это под наркозом это все делается, боль, это все испытание. Антон, эн билген эти огым халгым тенергер эме көмен анда деген онно холубура
қайдақ ити көмөнүен ирдехаганы социальный сетемнерин нөңө болуди. Жон ыйтар ду ыппат ду қайдақ. Ох, жон уже көмөлөспөт, потому что биле каста даганы мен көрдөмүн уже жоннор хылайдактары дебие. Каятын көрмөлө yok бите бие, каден кайылдар эме ден этеллер. Онна тохтилдер. Зарабатывать деньги ден кайылдар, никсы ханылар. А так кене диагна биле вообще хытар кии бола калын септебиттер меха. Биле овощ курдук. Олеген мен эти нүк болбатын түгәһенегер эти кадак барынан хырттын ден кайыбын. Тугаман нүк. Туяры антон бу телевидение жигине жоңго көрөчүгө күстәктик жаяр. Но багар көмөлөһөн багалак жон көрөктөрүн сөп, эбетер бу манны кылгага метү беспит жон көрөктөрүн сөп. Эн тугу тирердеригин, тугу этеригин колубура телевидение келбиккени. Мен бу тохтан келбитим телевидение вынуждена маннык жоңга мехеретери ник токка түбеспетинерден. Мене жоңга тагаймен ден телефон утун мене уруман без паролей. Он хотелось бы помощи получить от людей, чтобы глазку это имело очень сильную, потому что мне хотят задавить, надавить. Ол атагастабы кие албыннабы кие батты хатыр дияныгын. Это сообщество каких-то людей хотят меня ограничить во всем. Он нам батты хатылыр. Эн колбура атын нөмере атын кие атыгар ени оттор окун сөпебит, онну кейін бару балан көрбете, онду оғын атыгар колбура жоғына егін бағар буланылықтыра соғате. Мен фамилиябын улартықпын барабын. Он tukay маме барыта тоқтақ болды, пропискам барыта көстәджер төрәбет сылым. Оны қайдақынабын ден болын, әте ограниченно білген қатчыбыт соқ. Онна ескин оттан, ескин сабыққы мара Еспін сабықпын барабын. Мәлуен күрдікқа тейді да сумата? Тиен, почти он күрдік болды. Онтан бу юрист үйрәхтә хыйын иделәк жоңго биддемит бара сылжыбытын да соқты сүбелән мейхаден. Бу мин ыджар оғыны көрөбүн, кыйын үлелер кыгым соқ, қамнахым соқ пособия олыры бүттен. Кыйын ол онны құлыра білен кехіне банкрот оңырыр еген тоқтар немалар балар де. Оннук бара сылжыбатаған да. Барытыгар хаджыбытым, юристларға еме бара хаджыбытым. Тух пар инстанцияларга барытыгар хаджамман уже керен барамман уже буманна келен улырабын. Мен санық бар әметенек юрист көмлөйті дияныбын. Юридическая тәрілті, қолыбыра естен төлірерге еген бұл физическое лицо бұғытынан банкрот оңырдауына қолыбыра микрозайым тәрілтелері еттен қолыбыра қатшығын ердіған бүйдіқтары да болағады. Чақчы қолыбыра ән қамнастанар кығын хоқ болағады. Онын оннық сүбәлейбін, онна Оннаттан бу бәймеме ытачы бұғытынан туғаннақ органларға, полиция сотрудниктарға рәме бу бейге герой бұд историятын истәңет, кене кығалғатығар инненен болаңыт көмілігір боллаққытына бейге қатақса сылжын, бейге себәстен берек бит. Оннаттан бағар кығалған бұғарылынна денаны бір сылынан бейге қафир бұтығыр кәлен олар болуған де. Туяралық санағын түйеріме, онна төнбәйін чөй бәдік бұл итағайы реген кейебіккен, онын үтіуға сырдыққа талаға сырыт, қуған санаға баттап баққа, күштәқ саналақ боларғар бағарабын. Алыған мақтан, бағылбаны күтті, әтеңе болуын барда, демен күрді үлі қай, қаме үшіге бағарабын. Мақтал. Бу историяны кеги истен баран, кайда қара, бу мен атты бар чугас кеги бар кейіға
стиңник сыһаннаһабын дуо, кини кыһалҕатын билебин дуо диэн киһи санаан келер. Онон аттыгытыгар бар жоңгутун кытта аһаҕастык кепсете сылдьын. Бэйэ-бэйатын қарыстаһын маннык түбэлтелерге киирен беримен этеңге болун көрсөк кадери.